Kailan mo? Ujian saya lah loh. Dia kecerahi pilotang saya kecil. Memang dia pelangkot tadi. Tapi dia tak cerai tu lupa. Dia kecerahi tambah lagi. Nama si Sumat kalau la arunong tinggi abang klaim dek ni la si ke klaim arunong tinggi non APHL itu polling station along tin polling station na committee itu dah ini cot kali lah aru itu ada klaim tu antar ke prekosin na nampak sedang menang bom, tapi itu ada orang yang menang bom, tapi itu berarti stop ke mimi, tapi stop. Siapa nanti tanya foto dan
Aduh tuh. Hang cái plank cho cái đi là cái biết ta cái rai nước cũng có cái rai nước làm nó sẽ cái gì nào mà si cuma kalau là aru nông kinh đi abang claim về cái là si cái claim aru nông kinh đi non APHL kia tu polling station along tin polling station na committee tu dah ini cot kali lah aru itu ada claim tu antar ke frequency dah nampak cot kita claim nang pom tapi itu ada sound claim nang pom apa itu stop ke mimi dah stop siap nanti tanya foto dan